Sombong sanji. Kalau sing dadi meklo-meklo noleh. Nah, Pantai ninggalin cewek canggih. lemes selem gitu. Dijaya lah tunangan luang. Lemes selem. Tunangannya paling wah. Dijaya lah kunan luang. Mitra. Lain lah. Ini bu cewek canggih. Hah? Ini bu cewek canggih. Sekan nih. Ye. Paling gitu gimana? Hijau. Jangan menawa ya kini kau bancing lah kurang cekek paling gitu. Hobi padahal. Jadi macam-macam cewek cauling GWK nih. Cantik. Adi patung. Namanya Del. Dapat sangat jijik aku loh. Ben mesrani. Dia meklo-meklo oleh tunangan canggih. Sombong san. Bobo patuh. Boknya cara memedi patuh. Ibi cang kenyal duran, iya duran. Dur apa? Dur kursi ini negak. Ciotak cipu ngeras. Saya curiga tuh. Dela ada kurang tahu. Dela. Ulang GWK. Cang dong lah. Cang maluan. Mula sekan tunangan cang itu keken sih. Cang maluan aja sama ngasih petang nonton baru. Ini maksud sini. Ini keken maksud sini nuneng wirangang demen nih. Cang demen kayak jauh. Bisa kena cie. Cang dija cang mani. Rumah sakit nih. Ini kadang dija nih. Dija tau. Rumah makan. Padahal ngerah rumah sakit kan sih bersombong. Saya cang melanin terus tau. Cang beliu sang ngonyang pes yang Kayak maksud sini. Keken maksud sini. Nah cang dija cang mani. Cang dija mani. Ya. Kayak maksud. Tuyul dan Makyul. Yang lebang panak kamang ya. Banget nih. Engken. Bok gede. Duh kan teman menjagaan. Yang ngomong aja nak menjujur, saya menjujur nak kayak barang ciku jangan negak. Kian kalian sini. Oh, mau jujur nih. Mimi Dewa Ratu. Ici bungsel eh. Ibungsel. Ye. Be jantung. Romantisan I love you betul mi. Pungut ye. Kalau nang kelas. Ada. Apa tahu? Baca kanjeng. Engken ci metungkan bangkiang do. Ini jangan gedek nih. Oh, yang di ninu setengah gedak. Setengah. Mau yang gedek san? Ini jangan gedek. Doseng metungkan bangkiang nih metungkan tenas ada nih. Ini gedek sana saya jangan. Mau yang ci yang kene bungkulan ci, saya tak nuyot ci. Sing kan jangan menjagaan. Kenang Bali pahaman. Ya nu cai. Becai wajah. Macam kamu. Nu kan menjagaan. Buak yang ngortau. Nyen. Ini raga pada nyamong Bali megan kenang Bali pangaman. Oh gitu maksud nih. Tahu. Bali ini pangaman dem miagan. Dem megan pada nyamong megan. Oh gitu. Harus iraga mengamankan Bali nyen kau Oren Ben. Jangan terlena Bali, jangan terlena lagi. Tetap keamanan tuh harus diajarkan terus. Yen sing raga ngamanang Bali ini nyen benoren. Au,
Tuh, bu pangsing raga tuduh nyama Bali mi kan ada nak len teka ke Bali tu ajak mentimpal. Keamanan nih. Keamanan ni. Oh, dijaga keamanan. Keke cara ni. Iya, di Bali ada pecalang, ada ansip, Ada ansip dibantu oleh pihak kepolisian untuk mengamankan Bali. mengamankan Bali. Itu harus lestarian. Oh gitu. Cang dot dari pecalang Ci. Dan cina di pecalang. Au, Cang dari ansip. mencel Ci dari apa? Cang ketua pecalang. Weh, ama awak amul busul minci deh. Kang Wang dari panak pecalang itu lagi. Angkara kena gede na. Oh, awak jenik kena ke dana. Oh gitu. Wah, cocok. Keke carane raga. Disiplin. Oh disiplin. Iya, kita sebagai masyarakat Bali harus disiplin. Keke Dari cara- pecalang, dari ansip harus disiplin dong. Untuk melatih disiplin. Liu cara nih. Keke carane. Latihan baris berbaris. Oh latihan baris berbaris. Au, Come on. Paduk. Jangan nyenyo jet pak. Mujaji giga loh. Ini latihan baris. Bungut si baris gerak jalan. Gerak jalan gitu lagi. Baris berbaris gigal bungut. Gerak jalan. Au. Disiplin. Ah. Cang di sini. Latihan sini belakang awak sini. Perhatian, ansip perhatian, pecalang perhatian. Latihan. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Keke cie. Lencang depan, jitu orang kita. Jet cara tumlu lain dori. Ni kena cang ni lanu. Ni kini ni nak Cang kini. ni. Ini naik kedua. Ai lengah cie. Oh, raga harus ngalah. Suci ngalah naik. Ah, dia sengidang. Oh. Nyak. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Ah, pas. Tegak, gerak. Hansip bagus. Langkah tegap, maju. Cat. Keke sih tau. Ngalen bedek. Tenang ni. Ngalen bedek. Aduh, sil. Cang kena cang lah. Ngalen lah dia berjalan. Cang kena cang batis cang bawa ke ni. Ci soleh dia. Engken. Di dori jangan ci kecang dia. Oh, pasal kecak. Di malu jangan dia. Oh, di muka. Oh, dia ci di malu kecang dia. Siap, gerak. Siap. Lencang depan, gerak. Itu ke samping dong. Muka. Lencang depan, gerak. Kena lah. Si harus gini. Oh, kebeten. Men kayak ketenasa ya benangin cat. Ini. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Gerak. Langkah tegak maju. Konek. Dia maju ni. Ben. Maju, jalan. Baru jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Alen nih. Telur. Aduh. Brengsek. Menjalan yang alen dia di muka. Kena ni. Sing menjalan kan sing bisa Tidak kira ada. di ketua pecalang sana. Berajat tuh tengah-tengah ya bang, tengah-tengah. Oh, kita cai lengah. Yang berdiri muka sing idang, dori sing idang, tengah-tengah ya banget terus kira gitu. Oh gitu. Oh. Tengah cang ni. Langkah tegak maju. Jalan. Aduh. Sing perangkat menggain. Nah, kini. Ini jalan. Kanon. Lungan kini. Barang yang membaris. Bon si pasti ni wayah sana. Nah, sini sing yo dadi ngendena ya. Tadi apa? Dadi bon yang jelek-jelek den. Nah, kini yang boleh. Langkah tegak maju. Jalan. Nah, nyak pas.
cik mengapa pendong cik? Apa Weh. pendong ni? Ni jenis ni pendong ni. Oh gitu. Apa tu apa cik? Pendong hidup. Gitu yang disiplin kan? Oh gitu. Cici Ih, nak cenik-cenik mula songjit ni di muka ngoyang. Cici jangan nak nyok sagang tunangan cing lat nang. Hasil. Lah, dah nak je. Oh cing lat nang. Lah, Sekarang kan cing tunangan cing. tu. Betul. Coba pang tanya tanding alin. Dek lah dah ni nak je. Hah? Dek lah dah ni. Nyen, Dek lah. ada yang campur. Adi batu ni.